سروکی هریما کردستان نیچیروان بارزانی ده جوینا کدا لگل جیگره ادمیرال ادوارد آلگورن شورمند بریتانیا جبر وجلات ناوین لسر ایرشین درونان این لسر هریما کردستان آخفین خواستن ریل بروان ایرشان وره گرتن سروک نیچیروان بارزانی و فرماندار بریتانی تهدید داعش لسر سوری لسر عراق گوتو بیش کرن هر وها بحثا پاراستنا مافی گل کرد لسوری هاتا کرن نیچیروان بارزانی گوت داعش هنجی مترسیه که گله کی مزنه لسر آرامیه لنافچه جنرال بریتانی جی اشکره کرکوه هف پیمانیا لدجی داعشه ده آلیکاریا پیشمرگیان دا بردوام به و شر روان لدجی ایرشین داعشه جی رانوستن اندام انجمن سروکتیا پیاده صالح مسلم راگهاند و او ناخوازن سوری پرچه بکن او جی دخوازن آخا سوری یکرتی بمینه مسلم گوت او دخوازن لسوری دموکراسی هبه و ونگر سوریا دما رژیمین بره دبیجه بریارین بیوان ورنستاندن او بتا آواهی پابند دیوان بریاران نابن هر وها اشکره کر که مظلوم عبدی فرماندار گیشتی حسده هم نونرتیا حسده دکه هم نونرتیا مجلس سوریه دموکراتیک مسده و نونرتیا ریوبری خسر دکه گود دبیجه او بناوه مظلوم عبدی بناوه همو پیکاتیان داخفه کرد عرب سوریانی دبیجه لناوچین وان هر کس خودی مافه که ماسیین بچوک هبنجی دینه چاره سر کرن بر پرس پیاده گود پیکاتیان لباکور رجلات سوریه ناخوازند وگرن بری 2011 و رژیم که دیکتاتور ناخوازند بر پرسن شامه درباره دانستاندن بگمان مجارک گلکی گرینگ هیا یعنی مثلا لشامه لسر دانستاندن لگل هسده چد بیش خل چد فکره پیامنیر ما دلخواز محمد جوی داره ویل گل من با دلخواز بخیراتی ام بحث دانستاندن حکومت سوری و شامه دکن من دست که خواست بزانم راستی مراق کرد جبود چه جوینا 25 ماهه کو یعنی دهات چاوره کرن دنابرا فرماندار گشتی حسد مظلوم عبدی و شاندار و بری خسر و حکومت سوری دا بهاتا کرن لهات پاشخستن صدام پاشخستن چه بود بله دل بخوین دمت باش بیم هل گوری او زانیاری که مبدس و آنینا صدما کو او جوینا بریار بو کو ل پاریس به دنابرا حکومت سوریا و هزا دموکرات برای و بچه جمره هاتا خویاکران جمره دانه خویاکرن کو او جوینا دمکی هاتا دست نشان کرن کو همو آلی نحاضر بونته دا آماده ببن او صدما سرکیا کو هشت او جوینا لپاریس نوی انجام دان که شین تکنیکی بون دقل او بویرین کو لسویدا چه بون او بونه صدما کو او جوینا کو بریار بو لپاریس دنابرا حکومت سوریا و هزا سوریا دموکرات بحاضر بونا فرنسا امریکا بریو بچه او جوین نهاتا ریک خستن لجدره که تایبج حکومت سوریا اجمرا دا خویا کرن کو دم هاتیه دست نشان کرن و دا خوازنامج بو همو آدیان هاتنه و خوانده کو دنا و جوین دا حاضر به مگلک جه خوست کو دا و دما هاتیه دست نشان کرج ورا بحث بکلی اوی بحث کرکو ددمک هری نزیک دا او جوینا و بریو بچه حتی وکونها او ناخوازن وی دمی دیار بکن چه دما و امبیشن او جوینا لپاریس به ریو بچه هجای گوتن دل بخونست خوازم اماجه وی که بکم کو حکومت سوریای به چاوکی گلکی مزن لهزا سوریا دموکرات دمیزین کدبین هزا که ریکخست هزا که راهینانه که باش بوی هاتیه کرنج بوی که دخوازه کو جه خود نوا وزارت برگریا سوریای ده ببینه هر چند فرمانده هزا سوریا دموکرات مظلوم عبد دایا خویا کرن کو او دخوازه به تایبتمندی خو بجداری نوا وزارت برگری ببین اف پرسیارجی بر پرسی حکومت شامه کرن چما حتی وکونها
هو ناهلن کو هێزا سووریا دیموکرات تایبەتمەندیە خوا بەشداری ناوا وەزارەتە بەرگری ببێ ئەوان داخویاکردن کو ئەو ناخوازن ئەو بژن نمونەیە کو لبنانê heye wekû hêza hikûmeta Libnanê û Hizbullah herwa ew nimûne ku li Iraqê heye digel hezcên şabî wezareta bergiriya Iraqê ew li Sûriyayê vê yekê bibîne ew dixwazin ku yek hêza tenê hebe min ev jî jê re got dil bixwin ku nimûneyeke diya baştir heye li Herêma Kurdistanê hêza pêşmerge girêdayî be sîstema beravaniya Iraqê ye lê ne beşeke ji wezareta bergiriya Iraqê ew wezareteke سربخو هەیە و ji wezareta pêşmergeya û tina kokî em behsê bikin di navbera wan de çê nebûn yanî ew jî nimûneyeke baş e eger hebê ku li Sûriya werê pêkirin. Bi giştî eger ez behsê bikim hikûmeta Sûriyayê bi çavekî gelekî mezlûm çavekî gelekî giring li hêza Sûriya دیموکرات دمێزین و دخوازێ و ببێ بەشەکەش جێ وەزارەتە بەرگریاوی ئەو دانوستاندنێک و نهادە ناڤەرە هەردوو ئالیە دەهێنە بتابەتی گەرز بەحسا سەرۆکایەتیە سووریای بکەم و فەرماندەی هێزا سووریا دیموکرات مەزلوم هەفتەیە بکەم چەندین هەفتیتن دناڤەراوان دەهەبوون کۆمیتێ وانژی بە بەردەوامی هەفتیتن دناڤەراوان دەهەیە ئەو جڤینە و بریار بوو لە پاریس سێوەرە ئەنجامدان وەکو من ئاماژە پێکرد و سەدەما تەکنیکی وەکوان ژمەرە ئاماژە پێکرد و ئەو بویەرێن و لە سوێدایە چێبوون هشتن کو او کۆمبول کو لە پاریسê biryar bû werê encamdan werê paşxistin biryara di dema va 10 roja de geriz amaje pê bikim civîna di navbera hikûmeta Sûriyayê bi serpiriştiya wezîrê derva Esad Eşşêbanî û şanda hêza Sûriya ya Rojavayê Kurdistanê li Parîsê li hevdû bicivin û cêbicêkirina rêketina adaliya ku di navbera serokatiya Sûriyayê و فرمانده هێزا سووریا دیموکرات هاتبوو امضا اوکی دڵخواست بەحسەوەیەکێ تێکردن کوێ سەرۆکێ سووری ئەحمەد الشەرعی بەشداری جڤینە پاریسێ بەیاننا دلبخين حتى وكونها بحثا فيك النهاتيه كر وكم من اماجه بكركو او برسن حكومه جمله دانا خويا كرنكو دم هاتيه ديا كرن دخوستن بيجن تشروجي و او جفين وري لداخستن تشتهاتيه راغاندن يانجي كو ام جي بشتراسن كومبونا كول باريس ور انجادان د سرپرشتي وزير دروي حكومه سوريا اسعد الشيباني به حتى وكونها نهاتيه بحث كرن ياجي تكزل سرناتيه كرنكو سلوك سوريا احمد الشرعوي بجداري في جيفيني ببيانا يعني حتى وكون هات شكون جي بشتراستن ويا اما جبهه هاتيه كرنكو تني وزير دروي حكومه سوريا و بجداري في جيفيني دل بخوين گلک سپاس دلخواز محمد پیامنیر روداوی جشامی جشامه از دچم پاریسه دکتور ابراهیم مسلم اکادمیسین و لیکولینر لگلمنه اوجی جنیزک و آگاداری جوینین پاریسه دکتور بخیراتی هر کس مراق دکه جوینال پاریسه عجب کنگی ته چه کرن؟ دم باش اشترا و اشتما شبانه ورا تلفزيون روداو براستی يعني گورکو وقت به معلومات دست بده هنا يعني ويذ هندر حفتا بيضا به تشتكي تأكيد تنا دهي ما هي ينزدي ما هي لي تشتكو أمزانن وشاندا وقت به ريفريا خوسر وكردي وشاندا كواري بالنسبة للحكومات السوري وك ميفان تجد شامج يعني زمان نبيليا وشيباني به ولا شرع به هن نبيليا جبر صدام واندا جيفينا 25 به وقت به وكهاتا أوكر يعني تأجيل كرن جبر اوانا گورکو فرانسی دی بیجن و خارجیه فرانسیه دبی انه کرد حاضر بون يعني كي باطانا لي حتى روجا 25 معي يعني حتى كو مره بيلبوكو كي شيباني وري خوياي برسكريك الشامي انا نبرا حكوماته يعني جبر وي هوي از دبلم يعني جبر وي هوي نبيليه كوكي شاندا حكوماته وقت بي دمكي يا شامي كي حاضر ببه اف نه پر گرینگا ای پر گرینگ کو اف گفتگو و دیالوگا بردوام ببه کو شونه کو کریز سوری بخونه و فشنگان چاره ببه دیالوگ چاره ببه باشتره دکتور تشتکی دن جالی فرانسی و فرانسیان و جالی فرانسا و کیو بشتاری جوینه ببه بناری نامدا و جبر وقت به مسیو بارو وقت به وزیر دروا اوایا
يعني سروا جواتانا او دبي يعني او اداره جواتان دكه و او حاضر بنرنا بدا بلكي هفديتينا كنبرا جنرال مظلوم عبدي وسروك فرنسا تشببه ام نزانن كوج شاندا شامي سروك سلطه دم كيوره ام نزانن و اجندا تشاوا ببه ليكو ايكو ازانم يعني تشتكي وك بدزيت شيء بيا تشاوش ترى بيجب جبر بري هات تاجيل كرن جبر وي هاوي سوشيال ميديا كي بحث كي شما هات وشما نات يعني يوميا قال لك تليفون جمرته بتايبات تشالكفانه عرب وام بيجن حتى فرنسي ايكو كيف خاج وقت بي ريفبريا خسرتين ايكو زاننكو هيرو مستقبل السوري يعني بيشاروجا السوري ريفبريا خسره جبر قشي دعوه تنوع دكن دعوه انه كوران قشي في حكومات هذا دبي دبنن هيفي كردان دهانا كوفي في حكومات تطعيم بكن كو بلكي تقبل شبه بله دكتور تشتكي دن دكتور ابراهيم نها گرنگی اساس کرنا يعني جل درخستنا في جوینیل پاریس جبو كردان چیه يعني فرقه و شامي چبوش بو كردان براستي يعني بلكي يعني وجه الشامي دو شوباند از نلوي دريبون بس غوركو مد شوباند يعني الويدري جو ستريس بو توتر هبو يعني انا يعني بتشافك تشوك بلكي شاندا كردي نهيرين كردان بلكي راحتي خانه دي بلكي جفاتا داوي فكرين بالشامي تشيبو جنرال مظلوم تنبو بس شاندا ريفيريا خسر بو بشتوي ربنا شو عمان يعني ايه مدنرينا مدى دامكو دولتي مازن وقت فرنسا وامريكا او جفاتانا سوري درخستنا ان باريس كريزا سوري تدويل كرد يعني جبير مكا تشتكوا السويد والساحل تشيبون الجرمانه يعني حكومتك سلطتك مؤقته نهاتي لسر حكمه سي مجزري مازن كرد يعني ام نزانن وهين بيشاروجي تشيبه يا هل ترى جبروا مثلا حتى ده يا زي ما هي اف جفاتا هاري سير ناري سير لانه برو هناك سيناريو نل سوري تشيف بنا يعني حكومتك كدقوت على قيمه بروسيا تنا روسيا ريجيمي او دكي هيرو دهات زمان بلكي وجي بيس كي شيباني بري خب روسيا ده راست قال لك قوتن انا براستي يعني اسكانم جوارا بارا فكم مجلس سوري الامريكي مثلا هيرو قوتنك درخست انه نتيجه توثيقاتك والسويدة تشيبونا فيديوهاتك وفي تالي بلا بوتادي دسبيك ملات درد خو كشتني خدا وملات جنازه خرات كرت نها يعني ترامب كتا صورت يعني دبيجنا محتمله روجا سبتي بريارك امريكي مازن هبه ديجي في حكوماته مؤقت ديجي جولاني وشرع يعني انه محتمله مهلكه قانوني بيضن انه جبو حل سياسي يعني انه مساله لشكري حل نابي قواتكو انتقال سياسي تشببه معناته تنحى يعني رابع انه برا خلق سوري اداره نفسي قابكن ام نزانن جبروا حتى دهي معي كي تشببه ام بيفينا وقت دبي روشه سوري جور دلم خلق سوري تشارب يعني تشتكوا السوري تشبه نحندك اما بالنسبه ما كردان از دبم بريكو ام بهافرا برونن وبدون بستينن تشنمي اولوياتنا معنا يعني افانا مبادرات حسن نيه دبي سلطه شامي تشببه اصحاب يك خلق جريسبي ما بزمان خلق جريسبي حتى نعملات ما بنابرا د كونانته خلق سرقاني براني خلق عفرينه يعني قواتك كو حكوماتك نيلكم ملاتي ما فكري ام كي سرچل بون الهفده بكنا يعني مسألة بيمانة دهي آزاري وقشاندي قشر أقلاما مسألة اندماج مؤسسات يعني بايا وقتك ما زنبي قرقة يعني تدنير اند بارتي مي كردي كو دبنا يك وقتك ما زنبي قرقة حتى كو يك ببي سكرتير يك ببي ساروك يعني برسح ماتي وهابي لإما أزدي بنم هيرو هيزا سوريا ديمقراط سر خونه شهيد مي كردان في تاويجي خونه عربان سريانان تافبون افيزا ببريار شامي نحلاندن و افيزا بيبني حتى داوي چاوكو پيشمرگا مان كو سرك برزاني بامريكانا رو چاغي بعراقان رو كونفيدانا بيم ورن حل بكن
فاف هزا وي ملتيه كو او هزا يعني كو هر محتمله تشتي كواتا سري سويدا والساحل ويوري سري ما كردانجي. قالك سباس دكتور إبراهيم مسلم أكاديميسيانو ليكولينار جبارسي. سباس شوارج.